Shida yetu kubwa ni moja. Tunaposikia mambo ya kugusa mioyo yetu, badala tutafute utulivu na Mungu, huwa tunaanza kutafuta namna ya kujiokoa na namna ya kutafuta watu watuhurumie. Wapendwa watu wa Mungu, naomba niwaambie hivi, kuna hila ukipangiwa, hata watu ulimwengu mzima wakakuhurumia, hawawezi kukutoa kwenye hiyo hila. Kuna mtu akikutafuta, hata ukatafuta huruma ya watu wote, tutakuhurumia lakini hatuwezi kukusaidia. Shida yetu kubwa, tunatamani watu wasikie mno yale ambayo tunatendewa na watu, hatutamani Mungu asikie. Ni mara ngapi umemshirikisha Mungu kwa habari ya mambo magumu unayokutana nayo? Umekaa hapa na unaangalia hivi, lakini angalia ni makundi mangapi ambayo umeyatengeneza, yaliyoleta vita, yaliyoleta migogoro, yaliyoleta fitna, yaliyoleta magomvi kwenye jamii na familia, kwa sababu tu umesikia fulani anakusema vibaya, na wewe umetengeneza kundi lako na kujibu mashambulizi. Endelea, lakini nakwambia hautafanikiwa. Maana kuna hila nyingine, hata utengeneze makundi hautatoboa.